بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الإيمان بالله أيون لك سبحانه ديوبتبون kolete apotone sishautu al-iman ayyun koto modina kolo Osiraamune ido apotone sishautu be al-iman huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. So lolo ilosu na shaunu rukunun awwal min arkanul iman. Ilosu na shaunu e pirilo sodit koto mo pirino luka yunu koto modina ko lo Osiraamune. E kisili lo sodit koto mo kisla luka Aiyuun koto modina ko le Osiraamune. Al imanu billah. Nyesi dajo achamun keda Aiyuun. Koto ma Aiyuun kon o mameido ayalo ngonga disikiere. O mameida eso swai koto ma kie. بوجود الله ربا وإلها ومعبودا be ejelo kasuban loda erai ediopetebon loda edolitoni atuko monokin loda edolitoni aima loda edolitoni aijanakin la sharikala lo kasubanda ngoni emmame loi morina kangesi kotoma atuko monokin emmame loi morina kangesi kotoma amayo emmame loi morina kangesi kotoma ijanaki emmame la sharika la alladhi la ilaha illa hu dolo kasubani ngolo ijana kinoni kotoma odino kolo Osiraamune la ilaha illahu emma medis de kekere le dolitone ay janakin la betna itukum illahu di marengesi bon Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamul ghaiba wash-shahada idolo kasubani ngolo ijana kinone erailo ijeni al ghaib ngunu mamo etakanete ngunu mamoni iseseni ijin lo kasubani ngunda nwingato no to motawonoko ijin lo kasubani ngunu kere ya'lamul ghaib washahada keda ngunu etakanete kere ngunu iteyoni keda ngunu muni iteyoni ijin lo kasubani ngunu kere lahul asmaul husna dolo kasubani ejasi keda ikiroria lue jijimi lue jokoka luda ibecho kina keda ngesi kotoma haditha dopete na ibuntaneje sahaba lenyara abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi 99 isman be ebalaya kya lokasubani ay puchkarengesho ke Allah ijesa kinusma kya temarbe lokasubani ejato torikeda ikirorea akaisa kanyangono keda ikanyangon ikirurangu kaisa kanyango ni kedi kanyango mamerate maribe bi ijana kinoni ide kesho kaisa kanyango ni kanyango la erasingun ikirori akialo kasuban munda arrahman arrahim almalik alquddus السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتك ngunu kere rasi kirori yake ludi becho kina erai turesho attributes ludi becho kina keda nyesi Allah subhanahu wa ta'ala. So ngesi lo kasubani jasi inna lillahi 99 isman ijasi keda ikiroria akaisa kanyangon keda ikanyangon 100 illa wahida tiera sakwata tidi mara idopete boni ailebuna akwata man ahswaha dakhala aljanna ebalaya kiabe idistungan kereni jinuni kiroria angun idistungan kereni ene itosomai kirori angun ene mailo kasuban kitosomai kirori angun eni memorizing ai ikirori angun eni dari ikirori angun osoda itosoma dakhala aljanna elomari dogolo kailel alloma togalo kailel allomo jana dakhala fil madhi alloma ngino jana barawnin basharaka rasul bil janna arawnin tungane nono janna. So lo kasubani ngolo ijana kinoni nesingone arrahman arrahim almalik alquddus assalam ke kirori angun paka as-sabur ke kirori angun ya'lam ma fil barri wal bahr dolo kasubani ngolo ijana kinone erai ngesi lo ejeni akiro diskere idisbore kereni soma kotoma alupo kanu do kadangunda nwi soma si kotoma kipi ijin le kasubani mameni lo siya ba ngada aluta aya milosi yo ay ngop
ikodi ya sumondis e jin lo kasban neni ndiyo kere la tataharraku dharratun illa bi idhni emma meidis bore kere ni tejobe ijanga kini idimarai rape doroshoki Allah subhanahu wa ta'ala wala tasqutu waraqatin illa ya'lamuha subhanallah idema madi squiti ne chakun kotomo kito kere illa ya'lamuha di mare jen loka subhana akuingunu kira no chakuno sikotomo oito yalo oito ingono ikito kira lo kotoma kopako ngana e jen loka subhana akuingunu kere e jeni kire no isoma sikotoma kopako ngana نسدانغوني خلق السماوات والأرض في 6 أيام نسدانغولو بوصب أكوجو أكانياري كدا أكوبين أكانياري في 6 أيام كتما بارشا أكانيابي الحي القيوم لو كسباندا إراي حي لجاري لا يموت أبدا مملو كسبان إراي لتواني مام إراي لتواني letwani mamerai lo kasuban so lo kasuban re al hayyu le jari duch dora mine sebeta twanare al qayyum edede lo kasuban re le boy boni mamekota disigangata kotomo subana kelo bune so sub erenis le boy bon mamekota disigangata kirotoma aneja seso kotomo subana kemedi koti disbore ke al qayyum alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dolo kasuban mamerailo ejase keda atbitna aylo ranar mamlo kasuban railo ranar oni tunga oni subane si luranari wala nawm dolo kasuban merailo ejo tonori mamerailo ejo toyi mamejo to rara dus sirite mabelo kasubane ejo toyare bunyo itemaja kero kaitangini ijeuno sio keda yalongo da koni yune raine na mamera do aito dolokin mamera ina aito dolokin mamlo kasubane raili jutonor mamera ile luranari la mawsufun bikulli kamal dolo kasubane just kida aito resho nuda kamali nuda itodoloki nuda subhanallah la tudrabu lahu al-amthal lo kasuban mami tuputone sikeda idisbore kere be putosi keda nyone putosi mam la tudrabu lahu al-amthal mami tuputonge lo kasuban kedi disbore kere wala yushbihu bil makhluqat do lo kasuban mami putosi kedi disbore kere kedi ke suban mam lo kasuban putosi kedi ke suban wo bune so sub mami putosi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ballo kasuban kotomono itabo kelo kalauna na al-Qur'anul Karim laysa kamithlihi shay be mami disbore kere ne putosi keda ngesi lo kasuban wa huwa as-sami' kwenye lo kasuban ngesi era ilo de pupi al-basir lo da itei subhanallah ya alam makana subhanallah lo kasuban ejeni ngunu isomauna wama yakunu kila ngunu isoma sikopani wama sayakunu kila ngunu epota isoma uno ngarne kire ejeni lo kasuban ngunu kire la ilaha illallah adope parani opotu ikapirini emmengere kana lwa mengeranut lwa maka ngunu pagans lwa maka luo poto girota Aiyuun lo kasubani luo ojinete beje lo kasubani opoto neje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam epoto kes neje yake lo kasubani ay puch karngesho kya Allah jasakin make opoto ngitata nesi yake atemarbe swiflana rabbak kulimo kiberejo so lo kasubani koni lo ijana kini jongo lo ibale jobe ebe jana kisolo kasubani ikon berenes baibo swiflana rabbak ulimo kiperejo so lo kasubani kon ikoni baibo nepe eponi tika piri ni ngono sote ay ngitu ne nabi kwen be swiflana rabbaka obu lo kasubani ijesu malaika Jibril alayhi salatu wassalam gabderi osore ijesu osore alimo kine nabi ballo kasubani kwanata qul huwa Allahu ahad otemaje Muhammad kulli mujo Muhammad alimo kini ammengeranga ikapirini ngun ngulu me koto sa Aiyuun lo kasban o tema limo kini kesbe huwa Allahu ahad be lo kasban dio pete bon lo kasban erai ahad dio pete bon siri distungana ni kere bu ay ngala bu amunu munaun akoni yunu be lo kasban puaka lo kasban rasi subane puaka kesi la
Aiyuun ko lokasubane Aiyuun ton be huwallahu ahad ni Osiraamune oko be lokasubane rai dio pete bon Allahu somad lokasubanda ngolo ijana kinone rai asomad loda emma metoto keda adisi pudesha itikere di mara yoni subani nisijasi keda pudesha mameje lokasubani ikoto ni kwana ilipio ni kwana lokasubani koto ngoyen oni jasi keda pudesha mameje lokasubani kwenye lokasubani asomad emma metoto keda adisi pudekere mameje asike subani huwa somad lam yalid mamlo kasubane wurit mamlo kasubane itelit koku mamlo kasubane wurit lam yalid mame wurit siri distungane kiribwa munara koni yun be lo kasubane jaturi kedi koku lo kasubane wurit la ilaha illahu mamlo kasubane wurit lam yalid mamlo kasubane wurit mametro kasubane kedi koku mametro lo kasubane di mara lo kasubane esubi إنما أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لم يلد سولو كسبان مام وريت مام إتلت ولم يولد دم لو كسبان وروني تاي مام لو كسبان تلوني تاي مام لو كسبان رايل وروني تاي لا مون وروني تاي إراسي سبان ولم يكن له كفوا أحد إدو ما disbore kere peria itu puto keda lokasubane ma disbore kere ahad ma disbore kere mam lokasubani pere mami tuputi lokasubani kere disbore kere dissuba mame subhanallah la ilaha illallah muhammad rasul so lokasubani lo ijana kinoni koto modino ko Osiraamune ngesingon mama kota ito jari. شكرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.